Horas salam manogot mahu bata ganupan bapainang dehar paima ipuka kita horjatai baga sadarion perlu bema yondos kon hita hadirion tahu bani nai bata maritehon ni nasirsir hita manjalo hatani paima ai martonggo mahita. Bapa nai surga terima kasih hubamu Tuhan. Ia hapkon hanami dopan ramotion ni tanganmu bani sogot nyarion. Iha somani ham hanami manlopusi borngin ni ariin manjupakon arina bayu riapakon ni hambani panorang on. Pai mai pukah kanami horjanami lobei pasirsir hanami hadirion nami tongon Tuhan nasihol manjalo hata haguluhan na humbamu nagabi bohal ben nami lo mandalani hari-hari ni guluh nami. On matonggo nami hubamu ibagas goran anakmu Tuhan Yesus Kristus anami martonggo hubamu. Amin. Hatani nai bata nagabe renungan bata tertulis maai atap terbuat tumbani Job bin dutolu tolu ayat 26 isobut ijai. Martonggo ma ia bani nai bata. Jadi balosan ni nai bata ma ia pataridah konon ni ma bani bohini ibagas malas uhur. Anjaha pasuangon ni ma hapit toron ni hubani jolma. Salinari bahasa hanami hubani bahasa Indonesia ni. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Kita haganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Takas torang do ibotoh janah itangar hitap bahasa perdalanan goluh ni si Job nabue mandopakon hama holon nabue mandopakon kekhawatiran ternyata lang ai manlanglangi ia lahu mananda nai bata si mada kuasain. Ternyata marhitehon ni hama holon na idopakon ni si Job ibobai do diri ni lambin dohor hubani nai bata. Na parlobe ididak kita si Job ongga do mandopakon hamaguan keluarga. Na paduahon si Job ongga do mandopakon hamaguan arta. Bahkan yang lebih parah aima si Job idopakon bani namargoran naborit yang mungkin juga akan mengancam haguluhan ni. Situasi na toluon borat tumang do hidup pakon si Job. Tapi bani situasi na borat in lang kapein si pangambati bani. Lahu manandai nai bata. Tapi margogoh do ia mandopakon haganupan ai. Hasipe buei sahap-sahap ni hasoman ni roh kubani. Nah aha do kira-kira kata kunci atap aha do kira-kira nagabe kekuatan asemonang si Job mandopakon haganupan ai. Maritehon ni ayat on jelas ia tahun. Na parlobe iorjahon si Job ai ma martonggo. Nah hita haganupan nani harga ni Tuhan ta pangarusion pasal tonggo nini hurnami do mabuei ibotoh kita. Doa adalah napas orang percaya dan doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Nah halanya anggo adong kita nuan na sanggah manarun barang atapa hape tongon ai ulang lupa hita martonggo halani pasuangon ni nai batado hapit toron ni hubata asal matotapi ta sirsir unduk hubani mangindo pangurupion hubani nai bata karena Tuhan tahu bahasa ipargogohi do tongon hita halani ibotoh Tuhan do. Kita yang mengandalkan dia maka akan diberi kekuatan. Anggodong kita bapainang nanuan manaron halani naburit. Anggodong kita na manaron halani hamaguan keluarga. Anggodong kita nanuan mandupakon hamaguan arta.
Yakin dan percayalah, ambil sikap yang pertama, berdoa dan sujud di hadapan Allah. Janah nini pasuangon ni do hapit toron ni hubani jolma. Naboy mambain hita marmalas ni uhur. Anjaha ibobay do hita totap. Laho makatahon tarima kasih bani haganupan na masa ni goluhta. Amen martonggo mahita. Tuhan ya jari hamdo hanami totap rosinuan. Ase ulang hanami holang mangadu hubamu ibagas tonggo nami. Lang margogo kanami Tuhan mandopakon pargoluhan non anggo mangajamkon hadirion nami. Kuasa na humbamu mana makasomani hanami. Ase margogo kanami mandopakon aha peragam ni sitaronon nasihol roh mandorap kanami. Ojurham hanami totap sir-sir unduk kubamu. Martonggo hubamu Tuhan. Ase ipahami janah ia rusi hanami. Lang boy hanami mandopakon hamaholonin anggulang riap pakoniham. Sadarion pe ondos kubamu matongon horja tangan nami. Pasu-pasu ham matongon Tuhan keluarga nami. Janah totap maham. Namambere hadamion itongatongan hadirion nami. Ase tongon Tuhan. Ibobay damemu hanami. Sir-sir manandaham. On matonggo nami hubamu bagas goran yanakmu Tuhan Yesus Kristus. Hanami martonggo hubamu. Amen.